Halo perok, ngepres bhai phi baro chaka channel jonga JS Khasi Family Vlog. Dikerta perlok hadicir no ti chung padar na kata la wai amas te hai te perlok dicir chpang ngawa pacu jire ti chung padar ke anak no hadicir no kata te kata cinan dangkai gede cir ni pejba bro kidang kai nomor kita perlu cilalar cir maslar lalar neha dus tacu cabang chu padar en ne dus tacu nei ini pejba kelai cendur cir te neng chu padar te hai kai cir kita cir nei perlu en jika ti en jika chongkai cir ti dah chong buru idang le action cendur kita cir ne neng cil te odin ati chung padar cir hai kai tau elep no ngapa dia cu jire chung padar enak kong kata cir te tak te cir tau ta jik enti cuki le pachong de cir ni kon le chong kai cir pulang kita cakap saja ye chip gas cir ni buru dang cek chong kai ta cir tidak kenjang kidang cendur ye cir perlok nikse nei den hak tawar chung padar cir nikse tu nikse cir tata de cuman ne dang nak cena cuman ne thmai pada bre te cuman ne thmai cir perlok na pejba men e aseng cir ada pelak temam cir kata perlok cir ti bru kidang chongkai mar kla waya mas te ki en bru kidang wan saja te kata cir ta cuki paden biare namar paden re no kidang yang diwan saja cir pat ilar barok re te kata perlok cir kidang chongkai barok kata perlok ciput ikan nepak na perkat ong plere lah terlai cir ki ple te cin ikai chwani pak chpang cir nih step kerbusik cir kerbusik pajba bhai men ikai nei chongkai pangat cir cir demu di chongkai te tak ciliang cir demu di chongkai tau ta ciliang te perlu cir tinai long brot cir bu du long brot nek pak cir te cir ne pernon cir siau tak siu ki elekai cir ne nala nek kener la thung stu snack plan te stai bha thung lep nei cir kai ni ter ti kenjang en lot dur long brot cir ti asil ta ki elekai cir ti en lot dur long brot dur stachu cir kibon yang elekai hinak lung cir jika chongkai en cir perlok
kasongkai te chika lekai. Siêu tay lekai.